Peygamberimiz aytadi, ki meçitke jönöse үйүнөн дарат алып, her bir kadamga bir günah geçirilir, bir sevap жазылат, bir daraja көтөрүлөт. Унчукпай эле келатасыз мечитке, басып келатасыз мечитке, узактан келатасыз мечитке. Her bir басып келгениңизде сиз санабай эле турасыз, бирок периште санап атат, периште жазып атат. Канча кадам таштасаңыз, ошончо күнөө кечирилип атат. Канча кадам таштасаңыз, ошончо даража көтөрүлүп атат. Канча кадам таштасаңыз, ошончо sevap жазылып атат. Эми жуманыкын айтып коеюн. Аус ибн Аус радıyallahu anhu сахаба. Abu Davud şerifte gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimde ki cuma günü jakşılap kusul kılsa, jakşılap juğunsa, erterek meçitke gelse, hiç kim bilen uğraşıp beker söz, beker işti kılmasa, imamga jakыныrak otursa, anda uğuz Allah Taala mağa kança sevap verir. Үйүнөн çıkıp gele жаткан her bir kadamga bir жылдык oruza tuttu degen sevap verir. Bir жылдыk buga koşumça tünü boyu ibadat kılıp namaz okup çıktı degen sevap verir. Her bir kadamga bir жылдыk oruza, bir жылдыk tahajjud. Her bir kadamga 10 kadamga 10 жылдык oruza, 10 жылдыk tahajjud, 100 kadamga 100 жылдыk oruza, 100 жылдыk tahajjudun sevabı verir.